العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما وفهما يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, mga palangtungan ha agama Islam, bihayaon sa ahon-ahon siyang may puasa na to. Magsarang sukul kita ni pa Allah subhanahu wa ta'ala, sinyari kita ni piabot pa waktu ini. Karena amuin mga nagpakaon na rin kato, nag-angan-angan, bang maisab sila nakaabot di sing kaabot tayo. Di nasawag yan, ayaw na to tuulog pasun. Bang unuin yari kato bihayaon bihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi niya mga taymang in ibadat aun siya syarat iwan sin aun siya rukun. Kataan sin ibadat in puasa aun siya syarat, demikian aun day sa berukun. Insang bahayang sarta amin bisarahun na to bihayaon aun siya syarat iman sin aun siya rukun. Kalau bahay nasal ng nagsasambayang iwan nakapangadji na kaya ingatan nila ng mga inikatan. Sumagawa matampal kato apabila dumatong na in Ramadan, mataod ng mga bago mag-ibadat, magsambahayang. Sumataod na isabing kanila in di pa makaingat sin mga karukun-rukunan sin sambahayang, iwan sin kasyarat-syaratan niya. Ang paamo ining kalagihan sin kita hatihon, hari pa in kata. Apabila kita mabot na in pangumulan, pasumangput na, subay ta na, di naman jari amin, di ta kaingatan in kataan ini. Sabab wajib ka to. Kaya wajiban na kita magsambahayang, kaya wajiban na kita magpuasa. Hatat kala in kita, yan pa kita nakasud mari pa masjid. Mataod ko hindi ta kaingatan, namisan sa upama, yari kita bulan Ramadan asal da isab, darang da magkatapik sin kataw tayo magpagkakari paunahan. In mga kalabyan sin Ramadan, in hukuman sin Ramadan, iban na sin kaibanan. Pinahon tayo sa bintapik, amo in syarat sin sambahayang, iban sin rukun sin sambahayang. In syarat sin sambahayang mga tayo manghud, hamadhab sin Syafi'i, amun kabayak sahan sin kita, 5 taon niya. Bang kita ini ang syarat ay hati may hakwa sin sambahayang, hakwa sin hinam, bukod siya halom sin hinam. Bang kita ini ang rukun, halom na siya sin hinam. In syarat ini bang makit condition niya, condition sin sambahayang atau requirements niya. Di maaon in sambahayang, di ka man jari magsambahayang bang syari mo mahinang na amo na in mga parakala ito. Hikaisa niya, subay sumud na in waktu. Di ka man jari sumambahayang dati mo di pa sumud in waktu. Bang waktu juhur, di ka man jari sumambahayang bang mga lisag siyam pa. Yung pagyan mo lang mo, umadvance na ako. Di man jari, sumud na in waktu. Demikian in asar, demikian in maghrib, subay sumud in waktu. In hikarwa niya, subay malano in tampat pagsambahayangan sin kita. Bang malumni, di manjari kita sumambahayang din. In hikatu niya, demikian subay kita sutsi. Tamungon sin kita, iwan sin sutsi dengan hadat asibi iwan sin dakula. Demikian yang mga syarat niya, sitrul aurah,
Suway takatamingan in aurat takataan. In aurat sin usog. Amunin pusod ini, atasin pusod, pawawasin tuhod. Sa banghasambahyang, suway tatabunan mga inikatahan. Bangaon kamo kisan ka to aurat, diyan asin matawd ka to, nagpapantalon, sarta nagkakamasita, pagruko atau pagsujud gumain ihod. Apabila mo hindi katampanan magtuoy, baktalin sa bahayang. Nabaktalin sa bahayang. Sabang mo katampanan na magtuoy, na okay ra. Ang kansubay kita maayat. Sitrul aurah. Aurat sin usog. Amin, baba sin pusod na ini. Iban na sin istiqbalul qiblah. Hati na subay kita, umarap pa qiblah. Bang kita sumambahayang paruhain, dubukon din qiblat di manjari. Malingkan hakahalan bukay ngaman bukon kalagihan bisarahon biya. Ano nga ito yung hinangon ta before kita sumambahayang? Bang mayroon ng yadto, mayroon sambahayang sin kita. Dili ang balik kita parukon. In rukun madhab sin Shafi'i, niyabot siyang ko tagwalog. Sabot ng panahadya, akahawpuan. Muna-muna, rukun sin sambahayan, madhab sin Shafi'i, niyat. Niyat, muqtarinan bitakbir. Hati na ta'agarun mo siya, tayo na takbir. Hati niyahan iniyat, bukon amuin yadto pakaw habay magniyat na kaw. Panghamadhab sin Shafi'i. So mayroon doon nagsasambahayang nakaw, amin sumud na ko pasambahayang, dahil doon nakaw magniyat. Sa tain pagniyat mo, hitayin. Ituhila mo bang uning sambahayangan, sambayang mo. Ituhila mo bang uning sambahayangan, bang juhur ka, atau asar, atau maghrib. Yan. Ang pagkatumakbir, pasar taon mo rin dito. Inyat halang sin pangatayan, sa madhab sin Shafi'i, ipagtawang manjari hilapal. Manjari hilapal. Sa inkarya sa linya halang sin pangatayan. Bang nagsulang in halam sin pangatayan, iban sin lapal, inagaron amon halam sin pangatayan. So pamahin lapal mo, inhalam sin pangatayan mo, insambayangon mo asar. Pag umasing kialapal mo juhur, inagaron amon yadto. Bukon amon kialapal. Kasalan inlapal hipagtawang sadya. Hikarwa niya al-qiyamu ma'al qudrah. Amo na intinidog bang makakaos. Ha makakaos, wajib ang pagtidog. Hati na rukun. Nabang kita tinitidog, aun yan mga nakasambayan-sambayan kita ang hangikading-ding dihan, di kita manjarinan yan dihan. Igading-ding. Pawatalin sambayan, tabang kita makakaos. Di, suwayra kita, harwasi kita tinidog. Bang makakaos di kita tuod manjari yan dihan. Ha? Mahinang talangog-langog isang bahaya. So ay nagtitidog. Ihikato niya at takbiratul ihram. Amo na yung tumakbir. Harukaing madhab, diyan na si madhab Hanafi, in niyat iban sin takbiratul ihram syarat siya. Bukun siya rukun. Pasalan lang na ako asin sambahayang niyat. Sa hindi sarata, ang madhab si Shafi'i. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram, subay kita matuklid, tumakbir. Bukun Allahu Akbar, pag-anaran ta. Subay kita matuklid, ini. Pasalan ini, kalagihan ta ito. Pag-ubos Fatiha, qiraatul Fatiha. Sarta qiraatul Fatiha, pagbasa sin Fatiha, madhab sin Shafi'i, lamud din doon in Bismillahirrahmanirrahim. Lamud siya Fatiha. Harway madhab in Bismillah bukun lamud.
Fatiha. Dahil nasabab yan, di nila pagpatanugan yung pagbasa sin Fatiha. Bang sila mag-imam. Okay rayat. Di na mao. Amitin agaran. Ang pabang amoy magniyat kaw. Halom sin pangatayan mo, magsambahayan kaw niya kada kaw madhab si Shafi'i, subay mo siya patanugon. In bismillah agad siya Fatiha. Ang kanbang niya ako karugan mag-imam, kaya tatanog ko ko yung Fatiha. Pasalan amoy min kaya pangadjian ko. In madhab sin Shafi'i. Dari ako sa manjari, hininang sin madhab sin Shafi'i, wala ko kaya pangadjian. Magligaw ako. Bihaya. So kaywanan kapag imam dayri, kaya aksahan nila man siya pangadjian nila madhab Imam Ahmad sa upama. Okay ra yan. Fatiha. Pagubos ang paruko. Ruko. In ruko, suway siya matulin. Intay ko. Bukon makasobra pababa, bukon day sa makaangkat pataas. Nanganta example ha. Chika man kon sa lamang sa pamabiya bukon buntul. Sa pamabihaya. Buntul na ton saan? Ha? Jadi kaingat mo sin buntul na iwan sin bukon. In kaingat mo sin buntul na iwan sin bukon, amoy tatabuga mamanhud na lukunan mo iwan sin taikod mo yan. Nabukon bihan pababa, bukon day sa bihan pataas. Swelod. Ruko. Pagubos at tumaknina. Tumaknina lamod sin rukun. At ini amin kahumpot. Kahumpot sin pagruko. Bukon pagkanto paruko, magbalik magtuloy. So way mo maubos in amo in didikiran nilo na ruko ayaw. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Bang musumpatan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, wayron na problema. Pagubos ang i'tidal, amo na intimidog ko ha, pagrukuan. Danit yan inirukun, sinsang bahayag. Dang muri mahinang, insiyat po tarukun inikatan, apabila muri mahinang, wayroon sang bahayag. Amin, pag anong rukun. Rukun. Hati ni apabila muri mahinang in rukun, iban sin syarat na sabot yan, wayroon sang bahayag. Mabatalin sang bahayag. Pagubos, i'tidal sa humumpot na isabihin doon apagtilo. Pagubos ang panasumujud. Pagsujud, in pagsujud, subay siya dumaggot palupa, pasiminto pasudyara, in pito ang gawta. Dua siki, dua gulamay sikiyaon, dua tuhod, dua pad lima, tuk-tuk, lamod na ilong. Subay gumagpot. Pasaran ang pagkakitaan takaywanan, bang sumudod, sisintakin si kipataas. Biagag po sa malong pamuka kalumbian niyaw. Subay, hiragbot pababa. Sarta, in lima ini, gulamay, paharapon pakiblat. Bukon bibi ahaya. Bukon bibi ahaya. Paharapon pakiblat, in gulamay. Sarta, di manjari, biaragbot, in bukton, pababa. Subay siya iaangkat. Gawa na to. Amo yan ang pagsujud. Bang-aon dapat, aming gulamay hababa mo yan, sinsiki mo, sabil yun, himaharap pakiblat. Bukon mo, diagbot-agbot ang jarihan pababa. Pababaon to. Sa ita, in tuk-tuk mo iman sin ilong mo. In kita ipon sin Allah Ta'ala. Wayroon manjari, butangan tatababa sin tuk-tuk ta, malangkang tuputin Allah. Bang nabiyotang pamano siya, hati niya narusdus na kaw. Sa tupot Allah Ta'ala, sa kita ipon sin Allah Ta'ala. Sarta, subay kita maayan. Amin nagpukupya, kita nagsusulban, ayaw tatampanan ini. Ha? Ini, in kalanggihan, dumagpot, in upawala. Bang kita nagpukupya, ayaw di anon hayan. Ha? Nari-nari subay, pagwa-gwaon dihan. So, pagwa-gwaon. Ini. So, rumagko. Amo yan yung pagsujud. Pagubos. Inyad turukon na isap. Ang panalilingkod. Haan tara sin dua sujud.
Demikian inyaon subayon tumakninan niya. Rukun da isab. In sujud on tumakninan. Pagubos. Lingkod hatasyahudul akhir. Amun pagyano sing kamasan sing kita tahayat akhil long. Tahayat ahil. Long sing kamaasan sing kita. Amun kahinapusan at-tahiyatu lillahi was salawat. Iban na sin salawat para Rasul sallallahu alaihi wasallam. In iyan rukun sin sambahayan. Damit yan da isab. Amu in salam panagnaan. In iyan rukun sin sambahayan. So nakawatan na ang kata. Niat takbiratul ihram, al-qiyam, Fatiha, iwan nasin bismillah, lamud niya, ruku, tumaknina, i'tidal, tumaknina, iwan nasin sujud, iwan tumaknina, hadis tumaknina ini kahumput. Iwan nasin paglingkod harwa sujud, harta kahumput na doon, iwan nasin paglingkod, kahinapusan sin, rakaat, tasyahud, iban na sin ang imbasahon kaniya doon, iban sin salatul ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini rukun sin sambahayang supaya tamabasa. Demikian lamud da isab imperatif. Hati niya di manjari rumuko na atau ang pagkamasasin Fatiha. Hati sumawa magsunod-sunod. Fatiha na ang pamagruko. Di man zari sumujud na ang pa rumuko. Di hati sumay magsunod-sunod. In katan yadto subay taritig. Sumanjari wala tanakawa in paglingkod harwa hikarwa rakaat. Wala ka nasabot ha. Paglingkod harwa rakaat sa pagtahayat awal lang. Wayroon ka nasabot din. In ini sunnat ab'ad halaw sin sambahayan. In sunnat ab'ad apabila mo katinggalan di mabatal in sambahayan. Pagka in rukun apabila mo katinggalan mabatal in sambahayan. Basta sabuton tamabang dia din pagbalik kami. In sunnat ab'ad dia na sin nasabot sin kitabihaon dia na sin paglingkod paghikarwa rakaat amun tahayat awal iwan na sin tahayat niya iwan na sin salawat niya ang pain salawat imen hadja ka Allahumma salli ala Muhammad cukup na rin. In ini sunnat ab'ad. In sunnat ab'ad apabila mo katinggalan di mabatal in sambahayan. Sumagawa subay mo sujuran sahawi apabila kau maubos na sambahayan before kau sumalam. Sujuran mo sahawi duwang karakaat. Namun yan yung masalah. Amo in magka-encounter sin kita. Nakabalos na ako na encounter. Ang kan ko inisabot kami mga inikata. Sa upama, in imam, wala nakatahayat awal. Sa upama lang ka nagtahayat awal na bihan, nagpagsujud, wala nakalingkod, magtahayat awal. Diniritso, tinidog. Siyempre, pag kita sa mga ma'mum, malong lang na naman. Apabila malong, subhanallah. Supaya sa imam kaingatan siya, malong siya. Naroon na yun. Apabila in imam, wala nakalingkod, sa nakaiyan in ma'mum, subhanallah, apabila siya, yari paraydi, yari paraydi. Bukun, wala pa natawag tilog, natin na rin di pa. Manjari siya magbalik, pababa. Masalan sinulak pa natatilo. Sumagawa, bang di na hataas, at mga yari na, nakatinog na, di naman jari magbalik in imam pababa. Apabila nagbalik liningkod, nabatal in sambahayan.
Mawakal in sambahayang bang nagbalik limingkod. Sarap may ta, in pagtinog yad to rukun, pagkain amo in paglingkod yad to sunnat, apabila mo tinggalan in rukun, kiyawa mo in sunnat, mawakal in sambahayang sin kita. Dahil nasabab yan, apabila kakitaan mo in imam, yad to na tinidog, yan na ko, subhanallah. Bang mayroon hati niya, ipahati mo yung sinalaw siya. Sa magad na kau pataas tinidog. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Ang kanhinang in imam hasupaya pangaharan. Bang tinidog na kau. Nabang kaingatan sin imam sinalaw siya, apabila sung na siya sumalam, sumujud na siya sa hawi. Subhanalladzi la yanam wa la yashu. Masahon niya yan. Mahasud sin Allah Ta'ala amin di magtug, iban sin di magkalaw. Ya. So tumtumon tayo ito. Apabila in imam, makatinog na pataas, ayaw na tuod. Ibot. Ayaw na tuod kita, sumahaw. Magad na kita tinidog. Sabab apabila in imam, limingkod nagbalik batanin sa bahayang. Dito ka isa sunnat ab'ab. Hamadhab ng Shafi'i, ng kulot subo, lamod din ito sunnat ab'ab. Hati niya, bang in imam di makakunot subo, hamadhab ng Shafi'i, magsujud siya sa hawi. Bihaya. Nalang ta, aun masaallah. So, pama, nalawang in imam. At tawag nalawang kau nagsambahayang. Isa-isa mo nakaatawag imam, nalawang. Wala kau nakaruko. Pag ubos mo niya sa sinfatiha, wala kau nakaruko. Wala kau nakaruko biha. Ang panasabot sa ruko, rukun sin sambahayang. Apabila katinggalan, mawakal in sambahayang. Nakadiretso ko nakasujud. Unong hinangunsin kita. Pag tumtum mo atau pag yan kayo masin ma'mum, subhanallah, atau pag isa-isa mo, kaya tumtuman mo, wala kau nakasujud, wala kau nakaruko. Inhinangon mo, magbalik pataas, rumuko. Magbalik pataas, rumuko. Sa tak dito pag naan magbalik sa bahang pagruko ito. Ito. Ang pakontinyo mag-itidal, ang panah sumud continue din sa bahayang. Sa magbalik bang niya kaya ingatan aun rukun wala niya nahinang. Damik kaya wala nakasujud so pa mahikarwa magbalik sumujud. Pasalan sin rukun kaya tinggalan. Ang panah continue in sa bahayang. Serta hakahinapusan sin sampahayang sumujud sa hawi. Sumujud sahawi, yung karakaat biya na singkain nasabot simpiti nalong ta nagduarwa hiwa ta na bakataan pasalamoy ng darang magkakuwag ta wala on the waktu tapa kuwag nagduarwa unuwaha upat rakaatin na sambahayan ko atawa yang patu so anong hinangon bang magduarwa in magduarwa in kawaun mo amo in yakin in yakin amo yung pinakamababa. Bangsaw pa, maupat ka ating sambahayan mo, lang mo, upat na ba ito, tawatu? Kadto ko patu, alam mo, tura. Tura na sambahayan, gaya ganapan mo habuo. Di ko iniyan, ala upat na sayad to. Di, sa la tura, ganapan mo habuo. Hakahinap mo saan, sumujud ko na isang sahawi. Sumujud ko sa hawi. So, pa na maghrib, tawain siya. Pagkagto mo panikatong karakaat ng duarwa to, upat na ba ito atawatu? Abi tura. Di alam mo upat na atawatu. Pahumo tayong pangatayan mo sintura. Ina sa bahayang. Dati pag yan yakin. Salta sujuran mo sa hawi. Ya, so atin na sa mabayang ka ang karakaat supaya mahinang upat ang pakaw sumudod sa hawi. Amo yan in mga kalahihan na ingaton hatungod sa bahayang. Mahal ka. Sabab matawad. Ako din ng mga kaiwanan pagka imaman ko. Sambaguray, kapag wakil, kung nakapilaron hala ko. Nalaw.
Panaglaan niya tuwiro panghati sin jamaah. Pag hikaroon na kaingat na kataan, pasalam explain na hikaroon. Asalamat damit niya. Bukunin kataan makahati sin dihain. Hangkan na niyajib kita mangadji. Hari na kita makato pamadras, manghati-hati kita. Amo yan mga tayo manghuding kalangihan ta ingaton, hasambahayang sin kita niyo, hasupaya, masampur na insambahayang sin kita niyo kata. Ang paingkay na lang mapuas na dito, yung pagtawag ka niya sunnat hayana. Madhab sin Shafi, yan na sin pagliyat Quran, yan na sin pagsintak sin 5 pataas, sunnat hayah. Hati niya, hinangon mo, di da maun. Di mo hinangon, di da maun. So, amo yan. Sumura-murahang buman kita ng isab nakakawa pangadjian harong ini. Insyaallah continue na to intarag na to. Umu ila salatikum.